ole tuntruma chuan footballer anin khel lai thi then khatte kan ta lang don ani Phil O'Donnell Scottish professional footballer Motherwell captain ni bok Phil O'Donnell hi Dundee anin khel lain lunglam fello awanga tlu ni in anhuwa aboral zui ngalani kumsani le pasari December ni somni pakwa khan Motherwell le Dundee te chu anin khela in khel hun top lam mani to tia Phil O'Donnell hi ama a ading lai chu ni khothelovin atlua club pani doctor te Phil chunga tlan lut vatin an boi pui ngal vata minute nga vel an boi pui nuwa uiso general hospital lama tlan pui ngal vat ani a ma se damdoina doctor te po in an chan thei te chuang lo ani hetia atluk lai hian O'Donnell club Motherwell hian singa situmin ma an throi meka Phil hi an coachin thak atum lai ani nge aboral hian O'Donnell hi kumsom thum le panga a upa ani David Longhurst hi kumsangka zakua somkua September ni riata York City le Lincoln City te in khel lai in atlua club doctor ten boi pui ngal vatin anhuwa hospital nai bera tlan pui ngal ani a ma se damdo in an vatlen hian alo chat thlaman to ani aruang entikna alandanin David Longhurst hian lunglam natna anaya chu natna wang chuan ain khel lain alungin na thok tha theilovin atlua anhuwa aboral phata ani he English footballer hian kumsum hile pangami laknia aboral ma khan Nottingham Forest Northampton Town le aboral laya khelna York City ta na khel man ani aboral nu hian York City club chuan an player kalta David Longhurst riat jangnan an stadium stand pakhat chu David Longhurst stand ti in aming an putir nge ani Sarginho kumsan hile pali October ni somni pasaria Sao Caetano le Sao Paulo te in khelain Sao Caetano player Sarginho chu minute somrukna atlua club pani doctor te chu tlan lutin an boi pui ngal vata ma se anhuwa aboral thu hi an va hruina hospital chuan an puang ngalani Sarginho aboral na wang chuan in khel chu ti top ngal ni in nidanga an khel chun zom le chau ani aboral nuwa Brazilian footballer Sarginho hian lunglam natna anei ti a khelna club doctorin alo hreto a ma se chiat pui tham ni dona a riat lo awangin in khel to lo turin alo ti lo ti riat chhuat le ani a annuwa aboral phale si awangin a club hi thunei tu ten a player in lunglam natna anei ti hrereng chunga in khel luitir ti in a hrem nge ani Cristiano Junior he thil hi kanram chung India rama thleng ani kumsani le pali December ni nga kha ani a Federation Cup final a Dempo Sports Club le Kolkata Club lian Mohun Bagan ti chu Bangalore khopuya ain khela minute somsari pariat na Dempo striker Cristiano Junior chuan he in khela a goal ni na akhunga ma se he a goal hi aman atam khop mai anunna achan pha ani penalty boxa rang taka ball lirmek chu lutin goal chunga apet luta ball ron uma lo tlan ve Mohun Bagan goalkeeper Subrata Palnen anin tau pal hlau maya anin tau nu hian apai ona atluzui ngalani in khel en kol tu Maheswaran Baluan man mo taka medical team tlan lutura akoma zongka chuan ain tau awanga atluk hian fans le players dang te po in a goal khung alome mo anti manani khelmola tang chuan lak chua wat ni in Hosmet Hospital lama antlan puya ma se an vathen chuan Brazilian footballer hi alo chat thlaman to ani he in khelai hian junior goal ni mangin Dempo chuan sinhi faya Mohun Bagan he in an champion ani Dempo chuan Cristiano Junior hak thin jersey number 10 chu a hriat rengnan an retire tir nge ani
Miklos Feher he Benfica striker hi apalianin amhel tha a in khel thiamna pialama amhel thatna khan athina kha atilar zual kan ti thei ome kumsan hi le pali January ni somni panga khan kumsom ni le palia upa Hungarian footballer hi minute somrukna ben satangin Victoria Guimares nen ain khel tomin lutir ania alua tang hian khel thanga le in hemecha kolom chunita Fernando Thuntur asiam saka ma se he gola lu nu lok hian thilpoi tak athleng zuita ani hunpek bel ni in Feher hi in khel en kol tuin yellow card apea yellow card pek ani nu hian anuya anui zo hian na nei angin akut pania akhup domin akuna ahnung zongin atluzuita ane atluti an riat vele a teammate le lam players te chuan medical team te tlan lu ma in watlan watin an boi pui ngal wata medical team te an watlan lu hi chuan abula lo om players then khatte an lo tap to ane arong postmortem alandanin Feher po lunglam na awanga thlua boral zui ve tho ane athina hian ain khelna ram Portugal le aram Hungary chu athong hle ane he Hungarian striker hian kumsom ni pali nia aboral ma zong khan a football career a match za somriat pasari atangin go somruk pani akhung manane Payer Mario Morosini kumsani le sompani April ni sompalia Livorno le Pescara te Serie B a in khelain kumsom ni le panga upa Livorno player Morosini chu minute somthum pakhatna amai tau zongin atlua he video a kantalan midang anglo takin Morosini hi chu atluk rual hian thole ngal tum angin a oma ma se tho theilovin ni khorelovin atluzui le ta ane ambulance hlan ani ma in damdoi lam thiamten an boi pui ngal wata anua Santo Spirito Hospital a roi ngal ni in doctor le staff ten theitop chu in adam le theinan an beya ma se Morosini ti dam le chu anti thei pialam ania anua athi thu hi he hospital hian a puang ngalani he in khel hi TV live ania wangin Morosini thine hi athi thu puan ani atanga reilote a khovel pumpuya adar ngalani Morosini boralna awang hian Italian Football Federation chuan chumikar topa league fixture zong a postpone ngal veka Morosini hian achung ko nei chun au naw nu rol banlo akal sanani Morosini hian kumsom pangami lek ani in anu achana kumni kalda sanhi le som khan apa achan le bok chu mai nilovin apa boral nu lok hian au naw pa rol banlo chu ain tilum vele boka an chung kwa an khong ai thla khop mai Mark Vivian 4 kumsani le pathum June ni somni Parukhan Cameroon le Colombia te chu Leon khopuya anin khela minute somseri le panina kumsom ni le pariata upa 4 hi ama a filaya dinglai chu atlua medical team te tan lutin an boi pui ngal fata molpon lama zon chuakin oxygen te pe in minute somli le panga vel ti dam le tumin an boi pui zama anua medical center lama shoi ania ma se an chan thei ta chuang lawani athi nuwa autopsia alandanin 4 hian apian tira tangin lunglam natna wang tak mai cardiomyopathy hypertrophia alo nei to a chu natna chuan thina lam tluanga ruin anupui le fa pathum makal san pha ta ani 4 hi pazaidam tak ania azaidam na kha alar pui hlebok oi samta na khelaya an coach Heriret nap chuan a hringnuna melma anei ngai karinglo ti in azaidam zia asoyani aboral like khan 4 hi Lyon club player ania ma se Lyon hian Manchester City lama lonin an kaltira Manchester City chuan an player kalta 4 hiat dangnan
a hak thin jersey number 23 chu an retire tirani forward thina kha chu alar boka football khovelin hunrei tak asun ani kha Peter Biaksang Zola hei chu kan mizo pui ngei ania kan riat vek karing keinen po amimal takin kanin thave a kumsom ni le pathum ni lek ni a akal tamai kha kawi hle nge nge ani kumruk kalta sangni le sompali october ni sompali khan Bethlehem ven thlang le Chanmari West chu MPL anin khela minute somruk le pali ma jong kha chu Chanmari West lam hian sikhat fain ma an roi char chara minute somruk palina khozol tlangwal Peter hian anin ne tong na gola khunga a gol lom chuan Peter hi ain vor ngala ma se van toi khak takin ain vor chu tlaswal palin a spinal cord a saw chhelo maya Aizawl Civil Hospital lama tlanpui ngal vat ni in ICU wa dalu ania ache sualna riaten adam le mai kanrin lain October ni sompakua sanhi le sompali khan min peilo santa ani Peter athina khan Mizoram football chungkwa mai baka Mizoram mi puite min thong ema MFA hotupa pulal king lova mal poin Peter athina hian kanwai mai min thong ani ti in asoi Peter kha mi thatak mi in pathian tri ni ania player discipline thatak ani bok Bethlehem ven khang coach pu denilal du oma chuan mi thatak mi in khelmol chunga le pon lama po discipline wong rang ni ania ani angkha chu an tam karing lo ti in a discipline thatzia asoi ve bok ani Peter aboral na thu kha adal zaw ema India ram chung chanchin bu mai baka European website lar tak tak te po in aboral thu kha an ziak chuaya European Football Club lian then khat te po in asuna thu an ziak ve bok ani chu mai nilvin Indian footballer in el sang ber ISL Notice United le FC Goa te ain kheldon po in Peter asun na hi mangin ngoi rangin second som thum an ding ani Peter khan aboral nu thlen po in thil tha atia akal le amit chu amamo te ta na donate bok ani ka soitak te tanga chiang em chu milar te le mi hausa te miro pui te le mi thil te thei te po midang ang thoin an top na chu thina alo ni isu nei tu te ro kan thi ani po in kan thil hen don si lo